O te o wholo whamatoe whatalo whantu Samoa I lau whaafwhakamaua I le nei vanga o lea fiafi. Ina ua se wholo ma le awhamino te ua te ainei le July 5 I le tautua whaawau lau BluTV. Ia ai bai se fo o le porokalami o le Tautai iae, mare manuia Tautai iae ma le malo. Faiva sio jantu o tiru, ia I le nei fo I vai aso lua se wholo ma le tasi o le aso ngafua le nei. Lua so ma le tasi o le masina o November, sorry. O kau fa pe o tese mari ka ko oi novema lua fe se fulu male lua ia ai ono lo tami mita le to Samoa le o kau mix up by fo imanta so o tana na wa ki si masilo o fo lo fa talo fa to Samoa ia I le nei vai ngola fia fila o fita fa vonga po fe la vale ta for Leaupepe fe fo yo le tu le lano langi le te maua mai ia le o ndanga ma le tautua e me se fo o le mava se lua ma le fionga le to le menino le fionga Leaupepe Talai Lene ia mai se le unanga ma tanto programa le Tautai iae maloa fua ai lau ua maua ele nei vaenga o le afi ia fatalofa mo folo vantu I lau fionga Leaupepe ia po o lau fionga fo I le director le tanto to Samoa le ua mai ia faiva to Samoa tele ntai mi mate fa so ai le nei aso ia fakalofa le manelu la I ma se u fa solo le fiafi ia malo fo le pale ngal wengo le nei aso I lau talangal vai mlai Walau to Asiata ia fatalo fatu fo I paanga le tatou pokalami ia me se to tele ia ile mfaina waingal wengal ni aso ia ono sailini nga malo se fo wa halu le weekend ia o tapo ia tam fanga se tatou to Samoa Io ele na o ele te mai mo mai a fa pe nga ki aka le le ia fa ko a ki aro ngi va ia po le nai tau te tau au talu lo leo wa fa ke mi ngi kala ngoa a ka ma fu io tai le ota mai wa ka musu a me fu te ma fu ta mai te io ele nga nga ona o fi nga le to Samoa o ki po poli o ti lo ele ia se pule io e ia se pule se I tango tulisan tanga ta fa nga luenga e mala le le pule ile anganga lena ia tatu e malo ngoro fionga le pule na ona fesilia le pule lan me wele fingal wengal watu ar tari to Samoa mai it's okay usu metai ia wa vai la ia langa ele ia se le mata I lunga social media o le TV I tūlanga sa o I whakatapua inga se tata watunu New Zealand, Australia, America, Samoa, Europa, tua I tele lava wa o ngā tatu to Samoa, ia wa matua I o mai whātasi ai, se o tata watunu, ia I lalo le wha malu le, ia le fau tata wa aia tūlanga na o ai, e uia ele I tau lau o le wha moe, ia te au ia, o matua winga e se tūlanga o te e le tatu to Samoa, e le tatu I po lalangi le. Moni lava le saunoanga lo fionga a Leaupepe e manatu. Pe ana ufa yatu. O le kapenga o le tanto porokalami le fiafili nei. E uma tanto wasi ai. I le antu nu uma le antu nu. Se I koe kipa mai koe ki tangtana I mai sila. Pe ki leo kuku mai ai I talo ngā fua ia. Leo le antatou toe asia. Ia masi tantou toe matimatia le tūlanga o tāpe na ngā alo mawhanau. Ae manatu. Ia mo ia fu ona mai whatalofa. Ia I le Taupea ia le tau maru Samoa no le amatali o le tatou porokalame mai lava I hao Samoa si o iu ia mai lava fo I monga te tele si o I monga iti whaatalofa maofa lo whaantu le porokalame le nei vanga o le afiafi te tonu o lo o tatou tafa tutusa ia mata o tutusa I tūlanga o manuia o le dua ia nisi fo o whiangai ma whaanoa noanga ia o tūlanga I ngase o le tino le tautau lia o le whana ma le apupurusia o tofanga ia po o le malanga fo ia le maliu ma Realty ia whaafiantu le porokalame ma whaamaisiantu ma whaamawhanawhanantu ia o le tua le tātou surufanga I taimi o whaingata ia po e fia fo I ono o tūlanga fia I aso whanau o so aso soifua le anso le nei mo le toi ma whaamanuianga ia ma so se aso fia lava o tupu le nei taimi whaatalofa ma whaamalo antu ia Asiata Leaupepe ia te o tau le nei vanga le fiafi a fe mai leo le ma whaatalofa langa o te fia Leaupepe kai whaakalufa I woma pa anga mamai ia ale tanto Bluwave a me se fo yo le ta porokalame o le Tautai ia so te tasi a me se fo ta karkarangoanga fo I ta longa walanga ona ta alo umai I atunu I fafo I o kongo Samoa le lai to te ila to o se sangi mai lunga le porokalame ia fatalo fantu ia te oile te mafuta mai mona weni ia fatalo fantu a me se fo ia kwa ro singe kwa hana ke penga ro fika wi lalo io
ale fo te fa malo mai ia ana simi I lungo ni tante o proklame o folo fantu mo to umbala vale ma futa mai le vanga via fia fo Florina Cruise male la to fo ia mai monga mi se uso ya sele o mo kamalo songia io ele tanto ta onga fo fa ta ele mi si lungo ni tante proklame ai tele no mi si ya tu la pisa tanto me la fa talo fa ai mi se fo ia o le tautonga male no falo le vanga la via fia mi se fo io tu polo falili no fam sasa solusi fa talo fa mo folo fantu mo to male vanga la via initiative fa talo fa ida ia le nona fi fataro fa foi le uso ya tailota fa rongo la wa to fa foi sielo na malo si foi I tu langa foi io sa ta alo to ina la vela kapi va suntene ala na mato ai la wa na va ya to mata ta po ta longa le weekend la auto mo malo si lo no winga te e un tava ta auto ko le ni mat malo fa tai wo le va ai karonga fu ai fa ne tiola saulana tama video Leaupepe pu e mai se porkiko lona Maota I le timunga. O tulanga sa ia ingale ale fo mai male pule fo ile le va ia le mai tai. E na o lana fu e fa le to living room ana ile mkuka. To le liu mai ele fa tanga na lu fa. O le parade mau foi se mamau o pusa met ia. O le parade ka ua. Mai le sitting room o mkuka. Sitting room o mkuka. E kai fa lua ile aso nga enu fa fu pusa met. Al talo fa tu le tina matua se tina ya vui. Kortika ngai ya le mafuta mai I St John's. I le east le devanga le fiafi. O folo fa tu me se foi o se walo le se walo to mai ta ina te ro to lua o folo fa tu le devanga le fiafi me se foi ale to fa no so talai talo fa tia te vanga ngau pule le misio. Le mafuta mai me se foi o Elena and Mike and Mika taua talo fatu mo folo fatu me se foi o lani o I talofa io ele au supporters uma vai miko wakai aku I pe o singi ma Australia le la tuile le ne vanga o le fiafia me se o to uma la le mafuta me le ne vanga o le afiafi acknowledge ta sponsors o tanto wa onanga mo mo mafia fia I sa Maria ngalei ia le tanto Pacific 40 ma le talo fa voucher le to te se me fo ia e kele pulo e le fionga le pepe e le nganta o na pulo fa pulo ngal titi South Pacifica o le Pacific 40 ma le talo fa voucher o ia pule lua a talo fa le fionga tama I pule ya falute pule sili ia ele nganta fo ile o le so upo le tanto o nanga le Oceania Career Academy o le ngalo foi uma to fa ilo antu ni so tape nanga mo le to ya e yo na fo ia onga le lei mo ilanto o sa ili lumana ia nga ile fa kamuta Tasi Market I tato fa lo le ni vanga le fiafi te lo le o to mau ai to nu ka tato containers mai Samoa li Leaupepe o tato locations le tamin nei le la tu fo lunga screen tato locations now tu se mai 1 Triangle Road Messi no winga la vanga le mo le west ia kama le sa Andrew ia malta mo ai fo tato masale longa ia le I Clean Edens le ilta ia fa le ula lilonga ia mo tautonga ia ana ia ai me se foi lo tanto office Papakura fa lo Papakura na tu lunga tanto wa addresses asi ai ma muri tai mai tanto wa porkalami e fa ai lo tu lava le so to ai to no mai tanto containers mai Samoa de lo doya le shipment le fatali o lea ua whaamonia mai Samoa le tātou ofisa o lea ua mahe au na tāpena mai. Ia, ale ngata I leo le tātou au nanga ale Pacific Easy Money Transfer. O moro whekau I ali ma le ko whaia whai malo. Ele mos whai loinga. Masalo, ia, ona a whai watau no mai. Ia, whai lola stele fo o nai tutuangia sa whangai ma le tō whaia whai malo. Ia para whionga whai amuliang tele. O se toi Samoa. Ia no inga sa taim fai mo mai so na no fo e tātou te mafuta I lunga le tātou pokalame le al tapta ia ai o mantua o ana nei le asa Taupea ona te winai fo le uso ia Vaetolo aloi al sana ia mo le to foi alo fa ngai na uso sa Taupea na wa ia tu le afionga ia muliang tele friendly ma ia o le afionga ia tonu taua Sioeli ia pe la to ia ni so su ia la to pokalame fo le tano la kapi ia la to le la fo isa wa ia fai fo nei mo mau le uso ia fa pe fo na so swani fo I termina watu ai o il mes o lo va pe ona lango mau wai
ia va ia lava ho le tele le falling fa no no Malaysia o le uso ia o la le te mo fo ia se ava no ta tu te toe fo ia vai lua ia I taimi fo yo o pokalame ia ai mo le tu fa tai nei uso sa pena wa ia tu ai aso I to aso uso ia alena ioe e toe a fa popo toe fo I le zau nga le vio nga ia Leaupepe ia fa mai senga lava mo le fa utanga ia va ai lua ioe a loi alisana ia pe ana to fayantu ia ia le fola le na fa sala lau so tu ia ia la ngona fo I la to fa sala lau ia ma fela ngola ngoma ia fo ile si le isi e o loi tu langa vainga fa pe ia stanga te na nga mali tele matua misi ala fo ia la unanga I Samoa ia le fo italeni a me se fo io le uso ia na a me se la to bo ke vekunga pi ka woki mai la o di ia la te o ke ve ko pe ile sa o ma o di ia loi pe o fa la ko na to por kalame Asiata ele mfena ngalo le uso le vitamina alu le mato tua ale mato ola kapia liupi wai tutuila sa tai malanga ia le sunga le faipule le me fenga maulolo la tavita maulolo na tai malanga le mato malanga no tutuila sa tali mai mato ele el faife au inai malailo e fakasa ile America Samoa sa matou no foi laina te ile sia so vala au mai ia le matou te malanga e ile asinga laua lau tonu ia o ile te lini o ai nei o tutuila o sa vali atu loa o bano o lai pi fa nefu mal va ia la ingala no mai o te le masani fa lai ni tangata pa wale ngola no tu tau watu o talai o lo ngoala la te alu ile o talai ia fa longa tu tai malanga na o tanga te le tau tala te ngoa ia sa fa ia le lalo ia o fai upu ia fa longa tu moli fa aftai e me aina me la singa e mar te tusi ia o mala ia o matou feluai o lo le ainga o matou o mai ala fsili mana o isna vang se fa te le lo ai so anko po so anti ai o le po o te ilo fa ua walu atu ia vaelua fisila fa mole pena mai mato ai ngale na mani ia talia tu tai mana oi no mai fa mai ia le no le ngale o talai ta o mai lo ma fa mai lo mastamo vai o lo si o ngo talai ele o talai le o mana mal te tu sia o le lave voila o mana tango fa so le te tu sia vai ku fa ia o fatu lo so le ki yo vai kunga ala tau pulpula mela ini fa me se au le leite le tanga tale na lo mato talai ai va bien me ai se pica o pongsa ele ma fa ina ngalo ya vai lua mantuala o vai lua o lona tua to filau etial sana o lau ai nga su ni ai o tutuila ele sta mai ai o la ingor kom se o le kovanga e tatala tu fo ilale te e lua se america tu pena tu mala ya ana o mano fa malia le uso o vai atu se paua tala na vala mai o tala ia te le lo tala ile o mai ia malia le uso to se la wan me tu uso lenga e fai amaro mautinoa fa tu foi vai men tu pi la ngonga yo e kawanga la ngonga yo ka kingo ele ai mata ele tau toto ele tau ai keiro ai onga o lau pa i ke kus ke la ngonga o lau pa i yo kaminga e feke fa pe foi o tu ia la mo wa kau foi mal ma fa tai malanga ia e uyo le a uta fa so ai foi e pe no te fai tu wa umani tulanga ia ele mafaina ngalo le tanga tai winga mai se fo yo le tautua ma le una ia na vai tu fo yo mai lunga ia fa mai se ngale fionga mo le tele ia fa tele ia pe na o pole tunu o ma le tu pule ele ma le tu fa la yo ia alu fo ile tangata ai tautala lava maola pe ia lana o una ngama lana fo tautua isele nga mali ia e paula le vaenga fa si foleta fa so ia i va o le wa fe ta fa malo ma le ta fa ta lo mo ka makala la tu tal no la kapile ala ori ia le te sa o murianga o tono taua ma va ko lola ma le una le tanga loa le CEO le to Samoa fa fowina fa fowina ai na umala ia wa mana ia ai mo fa ron ko le sa wanga ka le fa fo tanga loa le u fa fisidi o hau le o kau fefe ke saunge rungor ko por kalam
la ngoro ke vai mai ia vantu fo ia with all the respect of tato uso ile ia le walu ia vainga ia le uso so kuma o le la vo le lo po yo po ia tolonga taua mamulianga le toi o le la vo le lo po yo o ruale la ia ai e uyo le ia a woni ngalo afi e sio na vau e se foi fa mai senga ia ma so se si foi yo pe ono fai atu o lo o a ui le te mi fai ngata ono le malanga mali mo le fa mai se tu proclame mo o to uma le vango le te mo kisa fa uli a me se foi merenga no to filau ia fa pe foi sone a bineru ma lo lava Nicola lo fau fa tai mo familianga ia le moli mai e ka kare go vai ko ie ma futa mai nai le misa i fo po e yo le mafuta mai nai Anchorage, Alaska. Oh, ia me se foi la ina tu o ke kilo kwa tu yang. Sydney Australia pe ia le ia tatou watai mo to Australia. Ia pe uma ona tatou atu tatou malolonga. Ola tatou atu malolonga. Foi mai. Ola fanga solo le taris. O le proclame le nei fiafi. E ina tatou news updates e foi le tala tau fa no le na maua mai Samoa. Ai tatu le yo tu tatu fasalong fa business a Leaupepe. O le tatu por kalami. It's all about to Samoa. Ai nei vaenga tau te faso ia. E foi nei vaenga o le a fair le por kalami. Te le tatu kilipi na tau au mai from around the world. Ia e tau te pai i la tau se sangi fa manuao. A o lo male fa mo le tatu to Samoa pita. Na o mo mai nei Samoa i te tatu resource fa tutuina. Se tala whanua noa i lea sofareile na tia nei. I se malanga le tātou wa afo i lea mai muli whanua anu i sa lolonga le Samoa Express lua. Le sa ia i se whaala vilavi na tupu ai. Ia o le ana au te loa le anto e whaama onti atu. Ia ni aso pe antau maua se le unga kongo re pei pole tūlanga le. Pei tai o sa so upu wha atu tuaina na maua mai ai le malanga lava sa iai. Na mariwa ista mai lungo le waa. Ai sa moi lalo se lori. La uka. I lungo i tutono le malanga le vai sala fai ia fa ma tau ma o fa ama sa o tala fa so avasi tama ai la o moi lalo le o le lori le uta ia la ka u le lori il tama fo le e o ku la ku ro so poka ko ia o fa o le lori ia malona le lola ai kia ia el tamala na le nga ai or kia o so lo male o so lo male lori mingoi ia va tu fo o so ai lo lungo si tamale la na tele o lo le to fai o tele o motino por pico ku po ruma i pa o le lodi ai pa una le o tala fa vau ia na tau na fa ali se tu sivi na o tau no le va ama tau mo fai ia panga o le mo fai la vona ia ava tu fa tuanga le o pepele nei vainga o le tatou news update le na e peno fai tu ia se i ma oti mai le ma tu atu fo isa mo le tatou office sa mo si o la tu to e fa mo tia mai ia ai o se tala o to nan tu pules right afa pe fo le fa fonga mai wa e klopo ma e mo aku ia wa mo so oi nei lo ia te lo foi 90 fa mo ni ele nei afa pe le tu langa le na ia e na ona to e tata longo ma se fa ia o ki roe ai ronga ke malanga so isa va ia kau ma sangi oi me telefone nei pokala me ngalwenga sa fatino o ia fo isa mo ia au te lo lava e strict lava le fenga va ai me se lava i le mele pakai ta vale ai umalon fa vasenga le vatunga o ta vale na ta milolo e ave umutanga tai lunga o ka le fa ala me na o la tu le no la tu ni sa le ala sa no le ngo le te fa ya tu la o la tu fo i pe fa toru o ri sa va i Samoa Express man tu fo o Samoa Express lua e te le atu ta vale na te aveina ngai lo le lady Samoa toru le va foule le va foule Samoa Express le na va tu nei ela fa finga palot e te le atu ta vale na te holinga ngai lo le va le lady Samoa toru o le winga la utala ai pakala i kumkum e te le finga ko le ka le ke le se me te ro lunga no winga o e malau passes e no foi tono ta vale e ale la afia i matanga fo e ku roli ma tu piki apo ma o le winga white pita o fe lo mai la le lady Samoa toru e kau fa ia lan to nga mea na ku kuri u mai lunga e o lunga a tamai a foi lele ia ole o se tala fa va tele o ia pauli tu foi lele o fa tamala le upu te vele mele ia o le fa tamala ia te fa tamala le wa afia ia a faila fa mon ia tu langa foi lele e fa swava ia o nga pa u mai lo le il supuka ko le o so lunga
tu fo ia na tu fa pena ia fa no lava ma ia o me tutupu e le tatau ona tutupu ia ona ua mai mau tupu mai mau wele soifua le si tatou talau totu ia le ai to confirm mai Samoa o la ua i Australia nei le tatou au le to Samoa fa tali ai ni si o tama ia pe ko koru ele woli ile te vai tunga le fa tali lo la tatou nu mai Australia o le au ia ona fa tatai lo la tatou malanga i Samoa o lai fa ata mai le malanga o le au i Samoa pa te ko confirm mai ia pusa so le nei vai so le tatou malo ia po le afo se la tu por kalame fatati mo le vanga le o la ua mautino ai o o tulanga la rawe ia wa tatou me o tau fai la le Australia ai pe le fatali mo tamai o team la fai le se o ile ila ko kala ke fa ia o ngala tau na release mai ia mo le o mai o le au ia ona tala o tona ia marisi fa o tala tatou te fa so ai tatou mo malolonga fa foi mai fa solo tatou fan supporters e ai me se fo tapo inga mamaru lo tero le tunu for the program. Hi, my name is Sora and I'm from South. Oh wow. Không cái mix vậy. Just give me a second, eh? Hello? Auntie. Oh, Vaoliko. Cho điều số, có ai xem mấy sao cũng cái auntie và thôi mà lunch mà okay. Baby, what do you want? The barbecue one? Barbecue. Oh. Chef from Montessori. Yeah, okay. Why don't I lunch alone? Thanks. Love you as a family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? We have the barbecue, please. Tell off a voucher. Thanks, tell off a voucher. Do you know how much I love you? No. No. Talofa. Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa! Talofa. 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 Talofa! Talofa. Talofa! Ua iai foi au au nanga i lunga al Pacific 40 ma le maua app. Mo nai tatou a inga, o lo alala i atu no mau. We will see you again. God bless. Jaibole wanti le ua tolu sifuru ma 5 minuto te daily July 5 i le tautua whaawa wala BluTV ma le tanto programa le Tautai ai. E sa tau mai moantu o le unanga le nā le tau. Maa ngai ali fwere whai ngāri o ka o le tanto wa whaalawilo. E me sila unanga a le talo whawhau. Leaupepe. o le tamwhainga lava ina ia manatua e le tōteli. Le la tau te i taimi wha pe fo matua i e mana o mia i asef sosoani. Mai tangata o lau a inga i New Zealand po Australia. O le wala vave alea. E whaasanga medikingi a leo. Ai meisa la toi ngā taimi o lena e mawhau te leo te rua ai. A lea la o le lava malau tupe. Kanga ko ngai e kele aku o i lona ngumela. O nala tūlanga lea wa taimi a te vili ai. E le atoa se lua tolu minute e whai atua le tangata le New Zealand la whaino talo whawatu. Ai tau nuu lau telefoni. Whaali lo le taimina. Matua se whiala o le taimina. Ma lo le na o ngalo ia mai fu ko nga dates nga io e wa te ro fo ya ele kango fo e fosile ave ngo lo kinge ma ave tanga ta fa pito a ele kango e fosile ave nga ma vili mai do ai nga ele mi si lo fa ku ya o ya ele le ya la le vili mai ala fo la te to anga e fai mai la fo mal kok Samoa ia le na le me ala le lo no fo e te le la fo mai se chips pose le na to no io e o mele ina o lo ai si mai ai si aso fo si e fa pe mai vai palolo vai for malanga na what to e vai for malanga na what to va to ko sa o la ka fa pe nga le si o va ke e fa mai vai le o va nga na i ri nga ku le ka nga ap ai lo we
ia vakurau koko malu lea o saʻoga la lea o le toʻaiga mea lea sina me mai sina me vatu ana mea leia kele le mea tauoti le mea sauā tatou atu lohi tatou Leaupepe ua tele lava tala i le toa Samoa kei loa le ngei masinga antoa o alu ma faagasolo le tatou taʻamilosaga ma tautia tala ave o le tatou toa Samoa ai tatele i talanoa ma mati fo i tapenaga ai o te manatu se i tāo muamua ka ke koe asia na toe faamataosi lava ma silasila mai le atunu e nisi nei o tatou supporters fo i lele mai i le tele o atunuu o le kelope nei ni usila ia o pitonuu o ni usila sini o yo ausetalia Amerika tele tatou atunuu ia o te iloa atonu le ale sopo lava ia ai o le mate o toa mai se e toe silasila mai i le agaga me ma le agaga o nai tagata i le tapuaʻiga o le tatou au i le alofaiva le toa Samoa la tau mo la ia o tara ia la ta ma tu mo io la ma tu mo o singa vainga mana tu ele o mea u mana tu pu fa solo antoa ai na oni nai o tonga o le tou tapuaʻiga o tara le sa fa le fulu au al tatou tunu ia ma tatou toa Samoa sila mai lai vainga ia o tara ia le nansa mo se vai ngana ia o tara ri Leaupepe matautia ai mese ala le vaa le no vai atu o toso ifo tumu ifo o le fesi se va mo ia ngiau Samoa ia langa e ifo le vaa ma se no vai mangeli e tumu ifo atonga nei te ua o tato vaenga lea o tara paro mai le vaa le matema ia fa ai lea faina langa na o fa la tapa ia tonga na matua ia mai lava join ia malo tara man ia le tau tam fainga man ia dele io vainga le na o le mix mai fainga o le vainga le ila se to na walanga na fai e lua fan days nga fai o tara o le aso to na ile fia filita le lima nga se fulurpo ma le kamala le nga o sol va veao before ka longa ia ka uang ko e punga de Michael temina ai ke mi ko nga la na gut fama malula o finga tetalo la na la ina tale ai se va tu sale ya ta yo langa le wo la sa se va ai ngala na va ai le temina na mata u tia tele ia le tumu ilanto le va nga uma le frima ke ki ya sto na yo tara tua ele mafainga va ai fo nga le se ka po se le tumu tangata ina va veo ia pe tai foi o le tulanga le sei maro o tara ia mai lanto uma around one to ele fa pena o tara la ya te le i tangata mai ima o sa fokilani fa aftai le to langolong sua ia awanta po ingor tanto le tatu au ka ko mei por lua lo mo mana ia Wellington ta to mei asia mai Wellington se to si sila foi po a fainga ka mai ki Wellington ila kopia
sau sila Leaupepe. O manto o I porua. E tasi ala walanga pe se main road for le ta milo aya porua ato. A lo te vai atua al watu le si lane sau mo si lane. A fai la stona ilea. Mauti noa matua ile ma fai el to te le porua. Ona tau se mea. Na o ta vale ale parade. Mana ia tam whainga tu fue ia me se foi to te leo oso fasalau ia. Ia ka para fo muinga na ko ngi. Ia tu fia ia. Tasi le va inga le Leaupepe a o tala no ai fo I tanto supporters. Group supporters mo to Samoa. So le fa kwa uva ai fa alengi ka vale makua maka kia le ke unga so le. Au ta vale tam tafo. Ya, ole moni ole winga na lau tala fa tai Samoa ole ta ua ia. Lenga wa tele tau sanga o la lau ka kuwi. Ia fa pa upu pe nga fa mi o ka ko ke makikiva. O ta to le au suru I o ka ko le au fai popo o ta tu tanga tau le ama. Ke ro ai papala. Makua ke I ai ka vale o va ai hama. Ioi. O fatu tu inga luxury vehicles foi o foi lai tamai Ford Rangers e foi mai. Kama foi le cara pa fa ia o carro I runga so. Mantua le wa avelto sa mo me wo mai o mai to tele ia atonu ele masanta to va ai nei South Auckland. Au la to no fo atu mo fainga wenga le fo isi vanga o kilan. Ale no to mai ia la tu ta vale fa di le so le ngata na pasika. Iyo ele si va en New Zealand no va tele lopo kispen po te vai atu saule solo sol fanua. Oh, nice. Ala e tofu male malfua. O au fila wo te ya paua le to tele o te lo o tato uso ia ngal we fa vai temi. Ya ato no le lopo we nei tato tangata wo one la to ni so farm sila lo. Ma te tu al poka la mele fa RSE wa liva. Ia fa la to no mai manuia ia lava ma ina I o la to te tu lua ma ainga ma fa manuia I le tu. Ia lai wa ma tu ai fa vitai fo nei tato. Se ka me mangele. Tamala le no fatali ai. Ia se ka ko me mangele. Ia o la su a William Sua. Ia ole to ainga o le lalolangi e talavou e tama mai ta le nia au le lei. Tele champagne. To tele champagne. Ia la ka go aku mangele. Where's Van? Tela dia Asiata. O tama tawa tu mangeli. Ele ta ua ya mato mo me ta vale mana nei ya mawele. E ta ua ta vale o ngale ainga. Loka Ai o ke vai ku pe ke le event oi. Ai ono le to tele le fan au te tele nei mang. Pe ila o tongisia ka mo fonki Yoani. Ia peto ai vai fan au fonti. O le ala re pi le o ngoi mangi le kama pa una popo. Ai pi le fa mangi le event. Waranga lutu vai foi pe o ele mo me mo. O vai foi mangi. Tu so I au te sau fu malauta vale mania au te o mau sia ina io lango mato ele fi telefota vale I le tel ai la le tau runga o fainga mangele e la tau se sila mai ai le la ko ke vai ai lor ka le faia fa rupenga ya mo mantou I mangele le fionga I le minister honorable Pito sua to fai William Siu. La e meu ko poko ai fa pengei.
so ai whawhengainga. Le paia man mamando al tātou atunu I ona tūlanga au le lei, mātango fie. Ia sao lava o tau, wale mawhai lava na tā fiofi le tātou fiafia, ma se me te tau ai o na tātou poto whapenei. E mamoni le tātou tapua inga ia manuia le toa Samoa I le lātou tālonga tai au. Whaftai atuai, ia uso a whaipule, ia le maunga liria sosene, pata anae neru le avasa, ai meise foi le local board, ia taua anu Nick Buckridge ma lātou vaenga, ai meise tātou councillors o Aukilani, I le lango inga o le Radio Samoa, ma le Pacific. Le toa Samoa e o mai. Ue vai na e meno fato mato mangele. E o al mato minsta mal mato fai pule. Le o mato ai siva walta po ingole o tato e te fiu e su e sesi lava no fuanga. Te le mo se minsta va pe. Pa wal me ko ki ai. O de lino ki unga se pe ane si. O te pole la tama uma. Ia, ta no fa tu to filau. E ke lo ele no fie le uso. E le se tangata o a umatu langa I le whaia I tapu inga. E kaula mu wa haka malo le te leo me whai. E oi, pau fui lori tangata no fui onta. Ai sisi fu ai maa ngili. Ai lo le aunga, lo le tofi lau. Wha sa me ia, le ai. Sa wan kanga kailonga ele sisi fu ai. Ia nau tau sisi la ia, se taimi ia tatou o at foi le isi vaenga. Ai vaenga lena o te fifa I lot on no las for brilliant nei na fail tato se I voi leo tato cash prices at te sa o la vave fa I lot la valai la to no man malo mana o no le te mai tau atu se ia mo New Zealand o le tato lima se lau ma le afeta lana mau entries mo Samoa o le tato afeta la o le top up na la fo le numero fitu lua lima tasi lua no o fitu lua lima tasi lua no o a le numero New Zealand lo le star le entry lea o le olua tasi lima iva fa lua o fitu olua tasi lima iva fa lua o fitu manu malo le afeta la cash New Zealand o le tatou lima se lau New Zealand o le tangata sa whaongaina le tautua Click X Pacific e la fo le se leni anga ai le telefone digi sao ma o lo le sitara la le tatou entry lea ia Christina Tupua au Kilani manu malo le lima se lau tala ia se taimi fa sota ia tu ia Christina o tato fai longa tolu se lau malua se lau ia o entries na luitonga ma Vanuatu a le lua na lomo mo New Zealand ia ale nala Christina amu ia oe e uma e le to Samoa wa kiringi o kupe waru fu mal pensini ale la wato e impresa to tato titi sa ta luelo lo felo ainga fa nga click excel fo lo se le ni Samoa ia le ua mau lau lima se lau a tangata ale na la for top up tolu sutala le lo la po ai se taimi ona so taile le malo le afetala ai le numero lea Samoa fitulu lima tasiluo no o fitulu lima tasiluo no o ma le numero ni usila le na faongantu o le olua tasi lima iva fa o fitu fa lua o fitu le na ia e ke fia li ropo ele o mawala wa fitala o la senga reimburse mo le alu toa antola siata o tatou se ia e faia yas for really uma la foi lau to e a matalu entries on neva yaso e tatau ona tolus futala New Zealand pe tolus futala Australia lau tapa pe fa tau mal faloloa
e lafo i telefoni titi sao le Samoa ma ole lau entry pe te whaungaina le click X e lafo i le tupe anga i telefoni titi sao le Samoa ia mo fo lolo av no tatou seila ma lo fa tai tatou malolonga a foi mai ka ko sia si karfongia ma tatou atu i Australia se ili mai ia le tatou o group supporters ai mai soro la to ma tongi il fa mo le to Samoa a fai te mo mia o loa mai Samoa ma nisio atu moto le Pacific kai pe yo fiti matonga e na o le Tasi lava le marketi te mo mia le Tasi Market. Tasi Market e le ngata i fua whatoanga e maua fo i a te ma isi me tau mafa mai le moana. E pei ona ufai atu e te maua uma o loa mai atu moto le Pacifica. O le talo le te sila mai ai numero Tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo ia yasoi. Maua foi le umala mai tonga. E le ngata i lea, mo i la tau e fia le tātou tama o le whai. E te maua umala vai Tasi Market. A wha fetu langa o whaalawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ainga le lei ia leo le pama. Le ngata foi lea, maua pusa moa, i so si tu ainga sizes. Fa pe foi la kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar whamule mole. A tai. Tama ia mo fa la vergata foi leo pusa pepe il Tasi Market. E maua fo i pu mo whaalawe in bulk i le Tasi Market. Ia le nasa moa. A mai ala ona fai umala fa tau i nei le o danga le Tasi Market. Aua nei e tu mu ai alo fai nei o tatu ai ngai sa mo o le fia ngai Markovit. E iai fo i le la tu o danga ua ta o le MoneyGram. E lafo ai tupe mo ai ngai sa mo ai le ngata o nisi o atu moto le Pacifica. E tasi lava no fuanga i te whaia ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road i West Auckland, a ngata i Leaupepe Talai Lene i South Auckland. Can you be my wife? Hi, my name is Sora and I'm from South Auckland, Manukau. I attended Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on tools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So that's something I learned from OCA was how to read plans. Taibura wan tile o joy ono miru tau talo li tula e ono tau tua lo Bluwave TV e mai se for proclame le tau te iai a o tanto iai le aso ngafole nei ia o le proclame dedicate tai mo nei tanto tamo le to Samoa ia e mai se for le la tau mo fainga ia ama niso tanto falo lo o veli le kumulo bo o yiri ka pe ia tau o le la ta sia tu Australia po America tau California ioi ia aro mai America o te loa tele lava se tete o limas furu mongupu ia e la auto mai California wa tasi nes ke le ma tele le Samoa lo ia ia o se vai ngala ia tom fainga fo e la tau California awal tatu to Samoa on your speaker, 685 on your radio, 685 we'll be rolling, 685 we'll be trolling, 685 around the world, Leaupepe singing Samoan, 685 around the world, yeah. So let it be known.
Maka ukia. Tavalea o California, kama convertible. Kama mfina vi esir falea. Kau hepe transformer ia whaingole Kau ero rua pi whare me se whare. Mana ia foi, ai o rota vai to foi. Samoa, Tonga, ia Amerika Samoa, Fiji. Le to tele ole au Pasifika tono California. Le o matoa yo mai fatasi. E lango tato ai te loi. E tasi ale clip no mata i Utah. Tangata le valula na popo le moa o la wala. Io, alai pe famel tangata vui lele. Famai laua alu e alu parade. Alai loa tauna valu popo le mea ayo. Le ala wala mavilan tuai mana popo. Valu mai on le fai el solo ta valu. Mama tau tia. Only in Samoa. Only ngau dau Samoa fai le vanga le. O lau tilo tunga le vanga operate nei male mai nga fatasi o tangata Samoa ma tangata o Pasifika. O le film le nano maua ya uia. Ole au te linga le nama ole whaato muanga le nai lau tilo e tae au whai umai. Ia le nei wha moe le toa Samoa. O le toe uni whai inga ma leo mai whaatasi o tatu tangata. E lenga ka mo Samoa. O le Pasifika. Vai tu foi ta vale lau Amerika. Ku mama inga G-Ride le au Americano ia nga mai lunga. Ia ai ole le nganga ma le langona me ole tanto tunu. Tatu fasolo. Sau singi. Tatu me ia tu sini au Italia. Ia se mai foi tau fai ngala tau ia mai Sydney, Australia. Ia le ala tu na tu ngari tanto proclame. Yes, sir. You're here for the love. Show you love and support. Hold the true Samoa. Here we go. I see myself. Why you dating? E te lola utala Leaupepe. O lau whaafika ia tua Asiata. Ai se uso. Lea e to mua mai. Ma kua i ka lia leile tā wala au lena wala au elvea so le supporters. E tau mawhai o ese me mala wana tele. E awana pungi ele wala. Ai hoe whaapoto se nofoanga. Mea ngā renga whaisi. Mania, lau watu mato i mautu Lady States. Ia tu lei a whai o i ma whanau light. Lau mato enjoy lei. Au te loa. E lai titi tato video lea. I Western Sydney. Alai tau mai pe o Liverpool. Liverpool lea. O lono winga. Alai li yo atu Mount Druitt maisi vaenga. Ele i kosa kau kele i o kia o tara i o. Au ngana leo mai ei luai. Paento. Ia malau Penrith. Ia mantua ele e whela ta ia i nā isi Liverpool ma Mount Druitt ma St. Mary's i le vaenga le te le ia i la tau i sini. Wa pio self yo pio western na ai kusa le mingoia kamanga kai pio self o kilangi yang kako le tele le fala mela shout out chile sunga pira pare poi le te va jule ma futa mal por kalame en ofo kongo i Liverpool io ke lo lengo so mai ia pare poi vai pe o ia so mai mi kwa ta fo so mai mi ke kamano ai o vai nga ese na fa malulu ale sau uma tato ono le tanto por kalame ia ai o le vai nga le la manatu e te wolunga le vai nga i tonu se tato o tonu i Samoa ele o mai proclame ai fo se kilipio iante o e te fia mana o se lunga le tanto proclame ta ia o le fa so lunga le me fai la vona e tango e send mai tu le tato te ia e messenger ia me fa na share tu fo lunga nisi o vai nga ia ele o fo na kava o mato le tanto proclame ai pe o le tau lunga ia le vai nga le ana i tonu se tanto lo fa no i Samoa le na tau la mo mai ka malo ke le o Alisana Tuilangi ia tu fantasia credits to the Samoan tourism fa ngai no le lanto video nei ia mo le fa lo ina lo foi o si o tato tu no o Samoa o sila
kaukia. E fai lau tala siata. O tangata nei o Leaupepe Alsana. Na mata mele tournament o le tautu ava mai Ipertania. A lewa o mele tatou whaino. O lau taitaia mai le tatou sivatau I luma le whalon mana. Ia, alena, whaatai le fionga I le to o le manino, wananga o to e manatua ina o e wha manatua mai, ua swafa le fionga le Leaupepe, Alisana tuilangi. Ia, vai tu fo ipa I o la inga sa tuala, ia, ai mai se fo ia le fio le la una fusia, so ai ono la inga sa ono, la un o le to o le manino, ai mai se o le to o le ava. Ia, vai tu le su o le maupua, teina ne fo ia le fio le tapau whaasina, ma le tauso. Ia, la tai ape na moe mana tuna tuma le malu fitu. Ia, a fai foi tala noa I le mātou fo ino no fo a pule ono I salafai. Ia, a whenga tau tama whaasau sau o fui fatu. Pai atu le fio le lua marito o lima o nalo, la le toa msa la le toa mano le mali toa. Ia, ai pola pui pui matau si pui pui, to o maa tutua. Ia, o le malai fono I fui fatu. Ia, po whaasale le anga. Ia, tuilangi mana mulo ulu. Ia, ai whaafitai, mere ka urka kai roko mu. Ei oi. O le amatanga o le taringa malo, anga o se si pe alea. Nga ongo sifuru lua engelangi le ongo kako. Mama, wani me. Oi, pe ai fua fale mafo. Na ono sifuru lua engelangi tato opening games. Ile ongo, fa pe, ea e Vaetolo o mea ngau. Fatu ai fo. Ea ai fa tailanga o tamba ua mansani. O le lantou la valea anava. Ioi. La tau le? Pe ia le alanga ina ua fesili ia fia ai ia fanene. Mai fangenge e har kama leo ke o wa mai. Ai fa mai le tali ia fanene. Fia ai se ole anga var kama or kau. Ai. E le fala nginga or kama lo te ole anga vo kau. Fa penala, fa penantonu lava. Ia le tulang ole anga va kama ia. Or kalo. Kau mo Samoa. Ia e le mafaiala na fa fiti mai ai pay cost money. It's nothing. Ele tilo le tau tua. Wa fo le tau tua ia. Wa ele tu fo ile to o wala ngai fa mai pai pale fionga le Leaupepe. Ia wa e tai moa. Ia wa le tapo inga mau si tanto tulu. Ia ele tu langa wa ia ai mana tu fo ia fo itala anga si ola tau tua. Ia aro matua tangata upu. To ina. Awanga la upu masta. Kamakua. Ia. He lolo nei te mina umawai ia whaasoa al to ina. Ia o lau te talo fo, talo sia o iei sesi o le auso. Vai atu suafa. Ua sa saa iei whaauti le utu o le whaimea. Langa ua tele ilantou ua manuia, ia ili tautua upu. Ia na utu vai ma asamo ko inga. Ia le to wha, le to o ia namulo ulu tu ilangi. Vai. Atalo fatu I se uso ia au tiu ia au mamao Folasa pio o leva fo ia so le toi feilo ai fa be wai malanga la to far matua sa fenunu vao ale o to vai toi fo I lunga ta ia alo fatele tu lo to family male tausi me se fo ainga o le sila vai ai langa vai inga special sa ia ia ta proclame le vanga la fiafi ona ta o le sina ta ta o lunga le to Samoa ai se foi lá ngu ia o ko mai e ma e u foi le level wala ko avea ia le support io ma la tu lango lo no wingo la vanga le mo se no nga ia pia vaenga le mau se vango ia pia le ngi pasi se o ile va au te fia o lo te mimita ile ngo si onu io sa tu paitea ko si le sila la ia ai fa ile upo pa ia o le pe ai se ko si le sila ile kalia sa pa ikea nga kalia ia le matou fo itapo inga fa fe po my man so lo samila me ko iso iyo o ngai va alonga iyo wa sila me wa ave kamikor kipale o le level le wa ave ia o va alo usa wale fa no ofisilia tu simatonu ale me ka ko le afa mai siaka ia le asisi fo o misi fa ile o le misi o va le ngin pansi se o ia pia ai mana o ia pa ia ai o ile pea na alo va ia to siata
o la mana ia le solo pau mafua al tu cameraman tu tu ai lumal fali Elia musu ela talata sami te mine ia na va pe oi te lo te punga lumal pau e ma koe o fale Bluwave e se fo ia na le pau le Bluwave ia e ona ile mo se si fata usanga si te foto sa mol fai ele yo ele mo ele te male pau ala fa fsili o le we mata mai pau e ni si va e sili atu lo va sa paite ma tu ala le mo te o le original ia later on fato mai lo va ia ai e se foi le levo na ve manono mai ngai le tai mo ila to le ia se ko si la mai la ka mai ke le puia ia ma ta mai te le telefone o le vai no ia o le tanto support le mo to Samoa Hi Quentin. Leaupepe Talai Lene. Banono a fai o se mangongo oro e maua mai le nei porkalame po o se taimi muli fatoa e maua le nei porkalame. You must be super proud of you. Ele ngata ile fanga e tia. Au te lovo i la to e ona ina va. La tong ya pase se la ufu ai lunga va. Awa to na alu fali. Singi foi la ya. Kusa tu so operator la we e ma wala free right. Operator lunga va. E de fale le. Le ngono fa ngona i tato so resource foi na mom. Le ai duas fulu lunga va. Ala ki kira fu. Ya do su lima. Ai la po avoid li. E was futa la. Tolo pulo ai ngal tai ma na yal to ana to tapenanga. Ya. Talo sia ne vai associata. Mo mai ni se videos yo tam fanga. Ya la tam fai foi e faso solo atu. O le mai tawatu. Ya e ni solo ofisi mai. Po la tato website le la foi se le ni anga i telefoni a tichisau. Alu e kuko le ClickX Pacific KLICKEX KLICKEX ClickX Pacific saulo le website yo na te lista right malo le na usau no tele fonga Leaupepe mo ila to fo ile pe na ma fai atu e umar vai so nei o to atu nei vai ngoli tanto tua Samoa afa pe fo o any very specific videos mani videos fo ile le nei fa ala potonga matanga luenga o a onga o wa uma to inga asosi matulanga fa pena o kurupu kango set mai to tanto messenger tau fai le fa so antu ia o le nei vai so o to atu nei ni sio vai ile tulanga le a ro fionga Leaupepe ia ai te lo le mantua ese le tele o video so lo o tam fai e lifi le tato fa mo mele to Samoa o mai fatasi mtato uso tonga fiti ala fo e mala vanga vo la fo fai ala to video so tam fai e sa ili mseima ma tau fai sina vale mana uso mai tonga a mi sana uso mai tonga io se ta mato fautuanga io ia na fai ale o to tasi ia ala mata vuila ina pe tu la mai o lo tato va e sili atu le mai ala tonga le o mai e support tato tu fatas io ia tam fai una e se ti apolo na la tau sau voi tu o le o mane si meu tato e ni te malo fai lo mo mana tu la tu se mo ngia ka la fai lo tu malo di la fionga Leaupepe tahua so se mele leia e mio mai ai ko kongo male au fa le au foi ne ave le tanga to tasi to lua to fa le ngai le swa u tele manongi wo mana ia le u fa tulanga mai fo e le tapo inga le tatu to Samoa ai amulio na ma to fa so lo tele le vanga le ai o ke maga la tato me mai e ini si walo mata mafana o le tanto atunu o le ale o to le to tele ai to lua ila wo manatu sei o to mai ala fa manuanga lang tasi nei o fa manuanga ina usa na aveo ni fa manuanga na matua fa fie na fo ila to lo lima ina ia ta alonga likia le lalang na me se fo mata mafana what le reach le outreach fo ile ona olanto fa manuanga ma wai loi fo lalang to le o ka ko avi fu aka mai
Iyo Samoa Uriulia so le la tuna tu mo familianga mai le fiong sunga se Yuli the Rock. Let's go to the Rock first. Sunga ya se Yuli the Rock o Dwayne Johnson. E lana familianga le nga makua pe ma lo le loto le au organizer zole o World Cup. Man, here we go. I am delivering this message with boundless love and boundless reverence and respect and boundless pride. For my boys, my Usos, the Toa Samoa rugby team, they are going to the men's final of the Rugby League World Cup. This is a big deal. They are making history in the world of sports, in the world of rugby. This is the first time that our island, our country, our culture of Samoa has ever gone to the finals for any sport. They are making history, and I could not be more proud of them. We could not be more proud of them. Yeah, ole sugana se Yuli, Dwayne Johnson. Manantu. La ata o to lua le seunga. Le la tu watu Malaysia tanto wa tama whanau le tasi e lua. Ona whailo sia mata mai wha soalia. I le tūlanga fo I la walunga male mo mianga. Sa iai wha amaro si au nei. Ia anan ada le fionga I le tupu fia whaumuina Tautai David Tua. Whawhetai Wamale mata evai Watasi lava oe Toa Samoa I o matou wha moe Toa Samoa Whafkai koa Whafkai kau Warau pule lea Maua le ai o Samoa mla kapoinga Samoa e kakoa e ia le mangu oru Whafkai kalo Whafkai kapuai Rokele aku mo kouso Whafkai koa Whafkai kau Whafkai sa ili malo Rokele aku mo kou makua mo kou ainga Aku kau skai Whafkai So fina ngaro Leaupepe. O wha malo mai e lua. Ai no mata le interview ale pule sili o le NRL po Leaupepe Australia tangata lo vilandi ya. O lana tala matu ai I o le langi lona fia ona o lea ua o vale o le rock po se yuri e o va matou se lau miliona tangata e follow yes o le mea la leo fia I le pule le po le whaatonu fo le Leaupepe ki Australia a iei sina vaenga le tau se lau miliona na e o e la tau te o e fesili po la le talonga Leaupepe o leo matua te le lava le exposure Kusa pe kasi pia peseni 30% o matua fia o lana va ai e fa mai te le atu langa luanga le wafai e Samoa I le Leaupepe na ilo sesi lava au o lai e tonu le o tamulisanga le Malia la vale Leaupepe o le tau o te leilo le malo te le tatu atunu pe ile ayatea o le makua biggest promotions le wafai e Samoa ile talonga liki maratua a fakulanga mai ka longa lala te lo po le liki vea mai lalo le lua se fulu po lalo atu fo e mamawa I lunga le soka football Amerika basketball ia e la lunga fo le kiki mai si tu langa e sile tu fo le Leaupepe ia e te le fo le Leaupepe ngalo bingo la tala ile fa tu langa ina o ta longa lawi loa ia akala ngoa I ka longa vai fo ia te tu ai so se movie lava me so se ata Have you ever seen I taimi o tālonga I saungi Leaupepe mangi e feature mai ini nata ale o le soka baseball tato tālonga basketball pe ai o le melenga whai ngai ona o le tūlanga maua lunga wo I tamu whainga le toa Samoa o soloa ma le whaalawi loa le a Dwayne Johnson po le sunga se Yuli le alanga makua I've matara te mahalo this is like winning the lotto Iyo, a whai e sau o loa, le te mana e wha alau I loa. Ai, o leo au sau noa se Yuli ma wha ahali mai lona lima. E mat oi nā,
ole matua I tol sela milion tangata nawa mata nga wala ko lo a fatu susala I se ata fatu susawilia il temi ole fatu tainga por temi ole grand final la le Leaupepe Talai Australia ai alwe ave ia se fala ulo la compagnie fa sau temi foi le lo malolonga masalo le lope Peri masala wafe sau tu petong ina yang faina sau lau fala lona tas mata leo tangata masalo na o se tolus fulu pe fast full million e tolus lau million tangata le na mata nei ele fa malosi au le rock le na sau mata o mai le upula kapiliki la wa tau 5 silon le ta longa la pili pe tu langa na le tau yes ai ole fo ile to sa ia matulang fatole man na yo le winga na yantia ole langona me ele na fa fitai fo ia lo mata mafana ia o se ale fia fale ali fo ana o na le tunu o se ale fia fale ali di fo e mo lu ngar ku langa botu tanto sau foi la ia le fionga fo muina to le tai David tu ia ele I pine antu nei na install as a hall of famous I to tonu la Florida I America to a tele fo ila to o lo muli tai ile fionga fo muina to le tai David tu ia patulanga mis fo so tanto botunu ma ole mana ia ole lo lunga le o tulanga uma fa fitai ia ilan to e mis fo e tele ni so alo mta fa na ele fa ngalo ina fo le ta por kalami le to dele o nai tu alanga wa taule mo stai mo fiu so e mai nai kiri pifo io nai tu a matutua le ta iva se furu mo tu puta usanga ma ilan to e au to so e ala vese so neva yaso te fia mana ola fo e shelu ngol tanto por kalami anga taua o le taua ia fo la to fa mluia mo tu o faiva tapo ia e male manuia ona o mai le o ta fa so si u le ta por kalami e la u fiona ile tanto grand final o le sa mai tau ile tau le a me se fo le ta alo tanto tama ia male ta penanga sa yai ia e u ia le tu langa wa yai ai le ma se o i kai le men tu ai la sa mai tau talo ole masa o ia asiata ba o tele o tamai la sata alo le vayaso tama vayatu le anto o mai faila si tele le mar malama Australia ngai le ta alo suia a tatou ai vai nei le fa alo lunga talo ngai le tele se taimi vo le mo inta to va no tatou te sa o ile pui o le mai Australia la no mai ai title defense mas slowly le fa lunga le polo vo le ya one lava taimi e attack ka to tatou o no winga na o matua ai le mo le ia coach Australia malato pulenga ile tam fainga sa wala e pui mata fio fele le attack tatou au fa popolo ye male la vea fo ya asiuso leo Harris le sauka o tatou hukalo na fa ele na antonu lava no winga wole mo wole stangata le pito tawa le fa ngole spine o le iva o le ono fitu iva male fulpeki pe o tulanga na fai e controllinga le alwole altalonga ya o le wo mai o le lava tu tolta to wono mal fitu mal tato numero tas le lawa o le tato iva le wa to titiata alonga ma sui tato iva ma tua sa on le o le tulena le foi na acknowledge le ma admit la vale tato faya onga ele o se alo fanga ai sila ne ia pe ia foi o peliki e fa faingo fie wal telefo tanto e tau te watato lango to ai le asiso tau maram la matele wingo tu langa male e pe foi le fatita inga o le tato first five o le fesi se kana fakai kusa wale Dan Carter wale Aaron Smith o yo foi le Chicago Gruden Bowden Barrett wale kusa o le fesi longa fa e polo longa di male o sa e fai makiki polo o le tanto le tulanga fale na se hilta penanga le tanto au unlucky tanto tulanga yo la vea o le tele tato au la vea o Australia o tele vai o inisi la vea le inisi swing a major changes foi dia ma le tuala tanto playmakers ia o le tanto o playmakers ia le tanto to Samoa ia skamo Levi o Danny Levy ia fai ngora Levi au Levy fai o stamale ia ele making a foi le foi the semi-finals. Man tona umal talo matonga. Ona tu muli lona ia le ona o fofuanga fale ainga. Fale ainga. Ia sawa lo sta to tamo fa Manu Brown.
Ia lena sau foi ia faina i le tai le afa mua le tatu talonga ma engelangi le semifinal. Ia lena feto ai ola unu ma kaufusi. Ina ia man ia toe sau mai le kaufusi. Ai fa le tonu ia le uso ia fa manu Brown. Sau wai lor ka ko option le ausitama foi lo Harry Stavita ele o sona tulanga sau le. Ya, o ia lo na tulanga ia le fesi e faina sui le ono e faina fitu e faina mai e fa forwards pe center. Le wa au mai so o le winga na le tala tu so le na tanto wa le ai ya se option. Wale se options. Ia o le to inga tulanga le na ile tau mafainga. Ai ia te au fo ia te lolo fa tainga. Ai le men tau no ma fo faule ile tato finals. Ina ua mai ama ai te lolo men na wana ele fa pe na tato ma fo faula vai ia manuia. Ai o aka mo fa pe. E se fo I fo nga le tu ai. E Leaupepe nga makua ka penga mai Australia mai lantou le pu le tu la fono le o karonga di. Anga malo Samoa ka fefeng swing o kula. Ai tango le winga la tan. Tu so telonga ai ana fa pe ai wo manga vingi fo nga na onga ka ko swipia. Sui ako am entitlements matulanga fa na tu la fono. Ya ole. Ole ale me wo ai. Ai le manu mo unu pe ona sa no ale fa famuina. Asiata fengta ia na mafofo pena Australia le taimil nei. Ona le wala to wa ai. O le ala vai alu i luma ia le to atele o tamaiti polensia. O lo ta alu. Ma o le o la ta longa. Na tonua. Ma ile o to na tia vo la le la to tamfai. Ina ia au mai uma tonu. Ma fai se awala. Ina ia fia I pe tamane e ta alo ia la to kalap. Fia fo e ta alo mo la to watunu. Pa wale vala le o te vai atu le ala wa matana pe ia le mai lunga. Ona tulanga le lai ai e me lo Samoa e tier 1 le mafailo e tamai e pik le fiek ta lo Samoa on ta alo state of origin le nanto no pe or vaengal na ona mantu state of origin a mono ta longa mono tolu sfuafe ile ta longa a tolu la ta longa tausanga wai vas sfuafe lo tu pe e maua ia na le na matu o lava ina yuso ye tonga ta lo mo tonga fo ko la to wa no e a te lo mamalama po me wo la tia wan tonga po le lava tia tu mata to o te lo yo yelo susu ngale I tolanga pawala na la wala le la tam fai mai foi la Australia pe afa pe o tulanga na ia tau restrict ai lo la foi la ia le ai o lo polenga o le foi la fa pe mai lo la ia stete ye lua o ia la restrict la o tama pito leila le fa mo ia matua le na tonua e ko ki kia ko contradict ale tu la fono ia mo ia lava ai o le winga le na la tala pe no ta fai atu fo e fai o le ta o le swinga le o ia le la ia tu no e tau vava wa o le moni e boring foi Australia New Zealand Engelangi Pawana Australia New Zealand Engelangi tu sape e gets boring foi le e pe afo le Tri Nation nei Afrika Australia ni o peleki Afrika Australia o peleki ai le winga o la tala wa te tau ona ofi mai ni sia tu no e lau te vanga ia le fola le tier 1 ina ia matu mo ai fo le ko waida le talonga ai se talonga pito isilina na tamfai mo masela tu le sona le tu la fono le liki le o mfai ona tele au malos o talonga le la kapi awa le tatu te va ia ele o mafai e tama pito le leia Samoa no mai ona lai piki mo Australia New Zealand o ina lai mo le lumana sei vangana o le mele fango fina o mai tama ia le liki le Australia o mai ta alo moto Samoa New Zealand ona te le tu pele ta alo I galap e le popole la tu pele mo mai le international game la already lava tu pele mo mai le galap e le tu salaman man Samoa o le mele ta alo ne ta tu tama ia le ta tu samal tu pele ta alo All Blacks ma ta alo for the Wallabies ia ato no le antau mo ni swingo na se linia na tamba ni te ia fa yo me voile le leng fa mai fa ya o ile ko o ile tap te ni voile mo na o ta ia fitala o yo le mana ia le fa so a le sunga afwalo le o mai to telefoni so o to ai manela na fa so ile awala fo le mana ia yo le fa inga o yo le malo fa tai wa malolo tanto au wa sefe mai ni si so ifua maola mani fa la ve tu fa fo se ta tu tele mana o mia I agree le vaenga le se lau pasenge a Leaupepe
Ame vai nei le mainga le mainstream media se News Australia mani usila o tapua inga Samoa. E ui ele I tau lau o le wha moi moi. Ai sa wei mar whai unga ngafa mai. Imagine. If they won. Imagine if they won the World Cup. O le mea la le sa ta pena o mai ai fo ia ofisa o sosoani mua o leo o ambulance fale mai sama to ai ta pena tai lo ta pena nga mo COVID yes awa le lo no winga amalo telen fala vla tupu la ma to apisit fal mai o te lo o la sa ta fai ta pena uma ia ai te lo e ta siatanga te aulan si lai met tupu ele tupu nalto inalai nang na tonu lava ma le le fa tupu manan tul fingalo le sunga fualo la finga fualo ai mai se fo telo fo fingalo tele na eli o tatu alo mai ono le tulanga wai la walunga to me to make it into the final that was good enough that's enough ioi ai o le winga la te tala fo isa o fo walanga a fo ana po ya otara man tola mo te campi otara tatu fa mo anga polo ki karango koi ma te toi so tu o tua pa mai lava le tanto self sisi le fle lai on lava fale tapu ai lai tumu ia ele ngata fo ilalia it comes with fafita uli e me se fo le tele le fo tanto va ia na video ia share solo mai lunga ia ele fainga fo ia leo na inisio tanto ia o pa wana me tau fa no ko so sa dia ale leo vai le video no te lo o le hau tau va ai to leo pero kaka mo o le tau va pe porta ta mo constable ala ala te vai to sa te le sa le tangata o constable ile sa pe nala na o se uso pa lo ele o to o so sanga apakaki le vai kwa di ai mo I fa tanta la fonga ai o le leanga ila o tilo e pe o le provincia pe se pacifica ele se palangi ele se e ta sela ta vai atu o Samoa o Samoa ia that's not how you do it mate ala to lima I si leo la tu ia tafa o leo palangi ai sila la Leaupepe no vai la ngwa na yo mantua ele alo foi tatu por kala me matula ngalanga se taimi fo ya apa fa kala ngorka ka musiki ia ma se ta pa fu so la tu o ni alo foi la to la walanga ticket ka ko uri ele kai fa pe mai ameon no vai tu le taimi mo na tango ile li e ule tulo le ulu o stamalea po it's not safe o ka ki vai le pressure le li foi le pi tau mole le la a foi o la ka fikir kama ile o ka fikio le usika o la ka fikio le ka mole mata hotile ile a bo vai tu lo pe wa aggressive te lo po ani tala po ni actually ni foi so na fai pe yo ngale trick kama ye o le mele mali e to vai ni le video le ye se tango se le video le por kalami ai vai ni foi ile tu langa o le apakaki le lile and then you watch the female constable na tango tu poloka le na tonu lava kusanga ko kango ko ile female constable to taufi I loa le leo tamaitai ua korosi le o fatal noanga le isi uso le taula mua le promoting o pokalamia leo I nei au kilani o lana ia tala lana au mai sa o fo I mai lunga le fatatonoanga ma le leo maulunga I tono kilani o la tova ai le mele sa le video o matua korosi le au la fai susuanga yes I isi videos au le yo o atu le ile tulanga lea ia ai te lo Asiata e to foi lo pulo nei leo ona o le lava foi lo no sa I male fa tau tengo la tau tu o mele alen ko le ni leo I scenarios fa pe atupu ala we lo le tape na ngolo on sai ia ma me e fai ele te leo o le e pasi uma mai I tapen penanga ia I lo wanga I mai o le yo te me te e to ai to nga whingatai ia le ngalwenga ona o le sa filongia le au fa swa ava mai la tofu ina watu tapua I le itango fia le ava pe o tulanga la na sa telen tau whingatai a te lo a to se tulanga to ai le incident da o te le fa long wow ye ni incident foi le o mai mau se soi fo se si tailo ne te o ma fa swa mai foi ni sol tato o tato pokalame e yaile incident la vau e zauno e yaile le incident na tupu mai ile taimi I think o tatu mai o talo matonga e le faia it's either le between o talo matonga ma talo ngilangi ele o le taimi le va le finals na tupu I stamaki
na ia le vantu fo le stepping no u vai to mai lunga le Herald ia o le lai su ele temile nei ole tamiti Samoa na u mai lona soifua ai o le tau masalomia pe se konga nga faia po o ni Samoa lava that's just a one off incident ai ile tumu lea male telo tulanga o lo ia dia no mata tele no mata de video pe no foi yentu e tolo pu lo le nga luenga e le fa pe fo le dau mama ina i male nga i fo le nga luenga malu le malo ai o le wingo la tala e ta pena i fo ilan to le nga o lan to o la ia yo lan to a o le tu la fono ai me se fo le ia ke le lo ye pe por se ala va se ma fu anga wa fu ina trickle na me ai o vai tu pa wana le tu le se fe la o vai o le time na ia handling ai ole e ono afia le ulu ole ua ole vantu fo le mai ali ole pe to me tamata ne le faingo le antale ia ma ko yo so malanga abakaki ia e misi ia e uyole ele fa pela a me wota ule pua mala fota ua le nga ruenga malu le malo uyole ia anta to one time one yo na po re ko ise me lilo boleto ia je me lilo ma o video fo o me na o fai ma evidence mo le tele o fufuanga ai me se mo yo me tupu le ia ia ai tawurunga joy mali tanto wang prokalami fa taima fa malo Samoa I Leaupepe inga iyo man nei tele le tanto tapo inga fa fi po ia mare tu fo le si va enga le tai fo le sociale sa wel ta lo mo tanto wai I si ta for ke lo pele tato te taimi ss ai malo fa tele fa tai lava ia ti o Samoa le tu bele le tu tapo inga fa ta mali ia a fai fo wa tapisa ma ye fo ni nai tulanga fa bena ia ole na no ngala fo Tasi ia o se ale fia le ia fa ta wa ta wa tulanga le ole na tato fa mai la salva vela sa la ala fo to tele la to sa nga I sauninga o matou fali o matou ofu to Samoa ia na ofu tapoinga na matou le lotu ale me e malie matou to fo le lotu la foi ofu to Samoa matou lotu ia wa umaneo mai fai puangata ele uma fia le fa tai ma moli fa tai le tua ona ia ole au maingo le nei pese le tau mafainga alom fa nau ia pe wa te au matou le telefone isi me lai alu I ma fau me tinga le na ole fia male fanga etia le tulanga no o ia tatou uma I Samoa ia a fai voi lai tele yo o sauninga lo tu la so na fio tatonua ia na foi fe tau lo fia wa le fa pe la mala ta alo ia to Samoa final ia so uma ia a fai voi lai tele fanga luenga nei ono to Samoa ia te mo foi ele ko mo to Samoa te mo visi singa luenga ai la wa fa mama me tau langa lu tele io ia no mai io ela foi na vai o tau le pisi fa tai foi to fine ya pe na fai mama to sui foi I le fongaina ia olva vea ole so na mo mai le vano ia le foi na fa fu o que arua I pisa o le fa tau tainga o le tanto stage le ilva vea ole so to na ia ai vili mai ia ila to fu o ke na sina ia o foi tu mali ia o kaika ia o fa malu ale so sa ia o fa malu la vale sa la na la yona ia ai fa te tele fo I le sunga jaune Tautali ma se au sis mai la to na tuan to ia len ko MC ro ma po asion na ma vea afta tele sa fo sa sis wa peleto fa lo to ale sa so son telefoi il fangol tato screen ia ma tele o tapenanga mo mole tu fa afta tele I tupu matamali o sa tato watunu me se pisinisi sa nga patia ia ele ngata tu fa single tato fan day I Otara ia fa pena fo I mangele ia wa uti fo fa so na isi company pe mato ia wale o to ise se so son ia tato ele u mai me fai io ele mai fo ile fa ia so le tua ia de lo la tato sa une fa wo fan day si tam fa ngal tanto fitu le la champing fa so lo anto mai to Hamilton fa mana tu tato New Zealand Hamilton o Hamilton o Februari e po ia Februari le tau te u fa le leila fua ke lo fua ma upu io o termine la walu o ka fa lo intiam saina ai te lo ata champini Hamilton to se ilo la fua I lunga a o to tia ia la fua o le mto tangta fua le mel na a fa pe foi sa ia lu nga mai le fua lo next door to se mas te mi to le to fa mau fa le fua ia ma vai ta to ina o mai fua le fanua tanu I ai papatoi fa mon mole
matau le tunga maule na se mai fua to ya lu fa fo yo mata longa nei a mat ai o tu vai aso le vai fa longa tu a matan te lo lima yo lo lima to na na se ya mai fua fa nutan e tele fa ingoina le mele na se ngoi pe fa pe na le fa nga e to ya to fa fo ma fa le se upu pe a lu fa fo yo la tu fo le se ngo maoli te la tu fa giora kapai Kapai for a foot. And my favorite, I'll see you in February. Taurunga tuai, le ta poro kalame, le vanga de Leaupepe so no fai. Ona ta roller ka kilipi muli lea. E ta te fa ma vai. Il ne vanga o le fiafi. Faftai Samoa Leaupepe le o le mea sili ai. O leo mautinoa. U faseina fo te leo media sa tauta pena mai. Po ani fara lava te tele o le atutupu. A faftai le lava fo o le tofa. Ai mai se fo le puipuinga o nei whanau. Sa awai atu tele o nei whamoe. Fa fo i ve inga le atua. Le wai umalmanuia tu langa fo o ta penanga sa alo atu iai. A fai fo i sa iai se sa fale tonu. U te ilo lava manga lo me umalto samo. Iyo e. Faftai o le sona fai ule na te mana o te antu i lo finangalo Samoa. O le sona le ua fau e le toa Samoa. O le tātou so tanga maa whanawhana. Na tau malepelepe, ma malepelepe vantu le whaafonga le antunu. Ia wala ngana e whai ngofio na uru tino. Ai whawhitai, wa tātou toe o mai ei, ile ia afu e tasi. O le loto whea alufani. Ia mani tātou ngā luru e whaatasi. Whamanuia le toi taimorine fiafi. Taurunga le proclamation ngana o le tautu mali ila fuifonga Vaetelo. Ai tu tau le so taiao sa ile tu foi pe mo stanto fa tala noanga il tanto minister ma sani le fonga te fono le so taiao ma mo woni stanto update send myself video ni video man na ye te feel ngano e ta won fa so elunga awala va de va yeso le hairu enjoyment o le tanto to Samoa ya taurunga le kilipi le ma fa to fa to me le fonga Leaupepe le vanga le fiafi awri tie le tua to time le fiafi lo fa tele mo uto ma se foi se Tautai Vaoliko ma le lantu fa le ma futa mai o ya le sa vai po se fu ai le fu anga e karuka mai ri toina ko fa fo ile le ya ai me se fu mi te wai lenga kai fu au mi kia fo e le au paro mi kia fo le ai ko e mai ro te si au kire ka ua ur ka karen ka ngo paro o yo le lo va te le tu proclame mo auto fa so fuina I can take away what we've been able to achieve. Wouldn't have wanted to do it with any other boys, but the guys that are here today. Part of the reason why we all chose to play for Samoa is to put our hand up to represent our people. Hello. Happy birthday, Us. Yeah, happy birthday din ko makiva. Sorry, e fia po. Sorry. Anga me kasi ka swanga o si pe fia po. Uso, fan yung ko kongi member of fo. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maroso. Oh, talo ko welcome to Thomas. Maro. Pe. Talo van WhatsApp. Lucilla's Realty is here to help our people achieve the best results for their properties. Whether you're selling for the first time or have sold and moved on before, we want to make sure that you are well informed and know what to expect every step of the way.
we can get you the best results for your property. Whether you're selling to relocate, upsize, or downsize, you've come to the right place. We manage the entire process from start to finish. If you're in Samoa and want to get in contact with our team, please call Lucila on 725-0965. If you're in New Zealand, please call 021-082-05466 or email sales@lucilarealty.com. Lucila's Realty, helping our people achieve the best results for their properties. It can take away what we've been able to achieve. Wouldn't have wanted to do it with any other boys, but